እንዲሰራ በክርስቶስ ኃይል አምነን መጸለይ አለብን። በክርስቶስ ጉልበት አምነን መጸለይ አለብን። ለበሽተኞችም ይሁን በእምነት አደርጌራ ከደዴውቱ ዱአን ከወርጌራ ከደዴውቱ ዱአን ከወርጌራ የቆቲ ዋማ ይቀርጌራ የቹ ከደዴ ዱአኖቱ ከወርጌራ waaqayyo dubbateetu lootirii namaa bawalgeera siree magaalaa sireetti daawwadinyaa koo riikoodhanii lootirii kutee nan karadhee fi gara waggaa kudhan naannoo waggaa 13 ta'uu danda'a 750,000 wanta tokko wanta waaqoo sitti dubbatee shakkina karadhee kan sireetti namni meeqa fayyaa jiras argina namni meeqa mucaa argataa jira jechuudha. Waaqoo jira kan argate siinii isaa tokko amma dhugaa baatii masaa namoonni dhugaa ba'an waldaa keessatti dookimentii isaa waan hin qabuuf amanaa sodaatinaa dhukkuba irratti amanaa kaanserii haa ta'u kudhaadhiitii feelitee haa ta'u gubbatiyaaf dadhabee haa ta'u dhukkuba duddaa haa ta'u wanta kadhattan sanaan amanaati kadhadha waaqayyo hin buqqisa kanadhaati balbala cufamaadhaatiin hin bana waaqayyo kana jedha ያብሬ ነገርን ይከፍታል ብላችሁ አምናችሁ ጸልዩ። በእምነት ጸልዩ። የእምነት ጸሎት ኃይል ታደርጋለች። ኢያሱ ነገር ለዚህ ኢያሱ እንከደቴ ቢፍቱ ዳብ ይያዳል አጥዩ ጅናሴ ጀራ እንከደቴ የቢፍቱ ነው ታበዱ ጀ የጂያነ ታበዱ ጀ የጂያነ ታበዱ ጀ ናነው ይፍቴ ሳይንስ ለፈቱናና አጅራ ነገሩ ቢፍቱ ዳብ ይጀራ ዋን ሳምቤሩ ቢፍቱ ነው ሰጣበቱ ማለት ሰጣበቱ ተፈሰተው ናቢ ኩንማኒ አመንቲ ለጭ ከታ አመንቲ ጋፍ አመንቲ ዳዋቀው ጅና ሶልተኒ ዋናራ አርግቱ አዲስ ነገር በህይወታችሁ ታላችሁ ያለ እምነት እግዚአብሔር ማየት አይቻልም። ያለ እምነት እግዚአብሔር ማየት አይቻልም። አመንቲ ደመደ ዋቀው ደርቡ ደንዳ ሽሪ ጎዳ ላይ ጎዳ ተደራኪ ሰመሩ ሰከና ደማ ባይ ብለከና ጎዳ ሰከሬ ዋን ሽሪ ጎዳ ነው ተደራደ ደበርሳዲ ነው ለማፋራት ማለት ነው። በግራታ ሁሉ ጊዜ ጻሉታችን በኢየሱስ ማውራት በኢየሱስ ማውራት በኢየሱስ አካይና አውሴ አሮን መጣ ካሮን መስዋዕት መጣ ካሮን ቤት መጣ ኢያሱ ይበልጣል ካሌብን ይበልጣል አብርሃምን ይበልጣል ኢየሱስ ይበልጣል ኢየሱስ ብሉይ ኪዳን ይበልጣል የብሉይ ኪዳን ይበልጣል እነሱ ካይናት ኪነት ኢሳኒ ዘላለማዊ ኢየሱስ ግን ዘላለማዊ ሁሉ በመረመራ ለዘላለም ካይን ነው ኢየሱስ ለዘላለም ካይን ነው። መቃ ኢየሱስን ከረዳጋ ፈቀደ በኢየሱስም ማጸለይ ኢየሱስም ማጸለይ የርገሞታ ፈቁራ ለመራ ለፈጀነስ ዋቀረትስ ለፈረትስ ለማንማት ከንከንም ኢየሱስ አዳ ጴጥሮስ መቃ ከነለለብ መቃ ከነዱበት ነገሩ ለብቻና ማለት ወርቄን ቀሙ ኔቲን ቀሙ ዋቀሙ ሲላና መቃ ኢየሱስ ክርስቶስ ካያዴ ይጀዳል ጀርገሞታ በቆና ሰድና ነው ሶዶሚ ለማትሞ በቄሳሮን ከሰቲ ጴጥሮስ ኤኒያሴ ወያኪ ደቻ ፈዱት ሶክ ኢየሱስ ክርስቶስ ፈይሰራይ ዋና ማሩቱፍስ መቃ ኢየሱስ ኦኮሰታ ፈይሱፍ መቃ ኢየሱስ ወንጌል ሞቱም ማለለቡ መቃ ኢየሱስ እንዲ ኩልሰ ሲራጅፍተኒ ዋቀዮ ባንዱዋ ኢሳካሴ ጴጥሮስ እና ይሮጉንዱማ መቃ ኢየሱስን ከረጭ ነው ረጅራቸው መቃ ኢየሱስን መነኬ ከሰተ ሰዶ በርባተ ቶጂ ሰተራጂ ኦላ ከራዲ ናኖ ከራዲ ኢንቆላ ዲግምቲ ሞአርቲ አቴቴ ቃሉ ዋኖል ፈነዋ ቀዮ ፍንታን አባርሳ ቀበቴ ከንጅሩ ወንጌላን ከሞር መቃ ኢየሱስ ጋፈት እንዲገማ ይፈርሳል። እግዚአብሔር ያፈርሳል። በስሙ ስልጣን እናፈርሳለን። በክርስቶስ እናፈርሳለን። በኢየሱስ እናፈርሳለን። ስንጸልይ በኢየሱስ እንጸልይ። በጌታ በኢየሱስ እንጸልይ። ኢየሱስ ስሙ የክርስቶስ ስም አዶናይ ነው፣ ኤሎሂም ነው፣ ያህዌ ነው፣ ዘላለማዊ ነው፣ ዮባ ነው፣ ትልቅ ነው፣ ድንቅ ነው፣ አዋሽ ነው፣ ሁሉን ቻይ ነው፣ ይገዛል፣ ይቆጣል።
ይቆጣጠራል፣ ይገዛል። የክርስቶስ ነገሮችን ሁሉ ይቆጣጠራል። ሃሌሉያ። እግዚአብሔር ያለማል። ከስም ሁሉ በላይ ስም አለ። የንግሥታት ንጉሥ፣ የጌቶች ጌታ፣ የሰላም አለቃ፣ ድንቅ መካር፣ ኃያል መንግስት፣ ክንደ ብርቱ፣ ከሞት የተነሳ እሱ ኢየሱስ ነው። ኢየሱስ 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 ሲባል ዓለም ትጨነቃለች። መካከና ጃለቱ ሲገን መካከና ጃለት ጅብቲስ መካን ኩኑ ሞሞ ሞየራ በቃ ዱዋ ሞየ ከየር ኢየሱስን ከሙርሞ እኙ ዩዱራ አበቹ እንደው ሞቶተን ጅልቤንፈቺስ ንግሥታት ያንበረክካል፣ የተማሩትን ያንበረክካል፣ ገበሬን ያንበረክካል፣ ከተማውንም ያንበረክካል፣ ነጩም ጥቁሩም ሁሉንም አዋቂውም ለስሙ ይንበረከካል። ለማን ስም? ለኢየሱስ ስም። ወዴሳት ይሆን በግድ ሞርቢቴ እንደንደሱ አደባባይ ትባቴ መርካቶ ትባቴ የሰት ትባቴ ከተማት ትባቴ ኢየሱስ ጎፍታምት ይወጀት። ኢየሱስ የዘላለም ንጉሥ ነው። ኢየሱስ የዘላለም ንጉሥ ነው። የዘላለም ሰንገሩ ዲዚ ቢፋገር ባፈ ተርፈን ሰየነት ሰንገሩ ዲቢሴ ቢፋ ወጅታው ፈተርፈን ነው ጀዴ ነማታ ኢየሱስ እኒ ዋቀፈና በርባንዴ ዋቀፈና ዋቀራት ዲሴ ዱፌ ከበጀ ዲሴ ዱፌ ወጅታ ተርፌ ወረም ቤን ሰከና ዋንብራታ ሰው ሁምኒ ኢየሱስ ሁምነ ዋቃብ ለከገለገሹላ mootota jilbeenfachiisa. Abjuu tokkittiidhaan iddootti nama gasha. Dhukkuba tokkoon iddootti si gasha. Yoo barbaade harka kee miilla kee xaxuu danda'a Yesuus. Walitti mormitu. Araara isaaf safu, gaarummaa isaaf safu, arjummaa isaaf safu garuu. Gooftaan Yesuus hin argita kanam. Ayiteenaa. Eenyutu addunyaan kuni harka Yesuus keessatti. Addunyaa kun tajaajilaa kiyyaati Yesuus gooftaa miti yoo jette Yesuus gooftaa. Ba'aadheef laayaan ሁሉ ዘመቻ ወጥቶ ኢየሱስ ጌታ አይደለም ካሉ የእግዚአብሔር ልጅ አይደለም ካሉ ኢየሱስ ጌታ ነው። ኢየሱስ የእግዚአብሔር ልጅ ነው። የዘላለም ሕይወት ይሰጣል። ወደድክም ጠላህም ይሄ እውነተኛ የክርስቶስ ቃል ነው። ጌታ ነው ኢየሱስ። እንዳውም ከጌቶች የንግሥታት የጌቶች ጌታ ነው። ከንጉሥ የንግሥታት ንጉሥ ነው ኢየሱስ። ኃያል ነው ኢየሱስ። ስለዚህ በክርስቶስ ስም እንጸልያለን። እነረት ሞርቢቱ የሮዲዮት ጅልቤንፈታ የሮዲዮት ሲጅልቤንፈቺስ አቅርቢቃል አይዞ አቦነ ደም ከራቦ ጆሌዋ ቀዮ ገመዳ መቃሳት ከረዳ የተቀባ ስም ነው። ፈዋሽ ስም ነው። ክርስቶስ ነው። የተቀባ ነው። ኢየሱስ ነው። ፈዋሽ ነው። የተቀባ ነው። መቃቦቲን ከረዳይ ዮሐንስ ኩለሙ ያተ ይላል መቃቦቲን ከረዳይ መቃቦቲን ከረዳይ ዱጉማን ስንን ጅራ namni anatti amanu waan an hojjedhu hundumaas in hojjeta. Ani gara abbaa waan an naquuf kanarraa kan caalu iyyuu hojjeta. Abbaan ilma isaa maqaa ilma isaatiin ulfina akka argatu waanuma isin maqaa kootiin kadhattan ani nan raawwadha. Waanuma isin maqaa kootiin kadhattan ani nan raawwadha. Maqaa Yesuus Kiristoosiin jechuudha. Maqaa Yesuus Kiristoosiin. Maqaa Yesuusiin. Waanuma isin maqaa kootiin kadhattan ani nan raawwadha. በስሜ የምትጸልዩ ሁሉ እኔ እፈጽማለሁ አለ። መቃይኑን መቃ ኢየሱስ ይችላል። ከናም መቃን ኢየሱስ ጉዳዳ መቃን ኢየሱስ ድንቂዳ
Maqaan Yesuus addunyaa guutummaa raasaa. Maqaan Yesuus humna qaba. Maqaan Yesuus aangoo qaba. Maqaa isaatiin har'a kadhattee jennaan waaqsaa. Egaa har'umallee dhugaatitti maa jedha. Maqaa gooftaa Yesuus mana kee keessatti waaqsaa. Jireenya kee keessatti waaqsaa. Bultoo kee keessatti waaqsaa. Gaa'ila kee keessatti tola waaqsaa. Waa hojjeta Yesuus. 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 Inni biraan inni እግዚአብሔር ፍቃድ ማለት akka fedha waaqootti kadhachuun fedha keenyaa fa'a. Jaalala keenyaa fa'a ta'uu kadhachuun dura jira. እግዚአብሔር ፍቃድ ጸሎታችን ሁሌ እግዚአብሔር ፍቃድ መሆን አለበት። አንደኛ ዮሐንስ 4:4 akka fedha isaatti yoo sadaqee akka fedha inni yoo deebisaa akka fedha isaatti እንደ ፍቃድ እንደ ቃል እንደ ሀሳቡ እንደ እግዚአብሔር ሀሳብ እንስራለን። waaqayyo dhagaa Yesuus akka fedha waaqayyo akka ajandaa waaqayyo kadhata waaqayyo jaallatu kadhata waaqayyo barbaadu jechuudha. Kadhata waaqayyo barbaadu jechuudha. Kadhata waaqayyo barbaadu jechuudha. Akka fedha isaa akka jaalala isaa yoo isa kadhannee innoo hinnagaa shanaffaan ለእግዚአብሔር በማታዘዝ ኖ አረፋ እግዚአብሔር ቤት በተሰበረ በፊትና ሳያት ያተሜ ለመዳማ garaan isaanii warra cabe waaqayyoon fayyisa jedha. Hafuurri isaanii warra bullaa'e waaqayyoon fayyisa jedha. Warra garaan isaanii cabe waaqayyo hafuurri isaanii kan bullaa'e fayyisa jedha. Warra garaa cabaadha, laphee cabaadha. Fuula waaqayyoo duratti dhiyaachuutu dura jiraata. Maatota 22 Ibroota 10:9 isaanii 15:8 garaa cabaadha. Duraan 8:10 gaafa tokko namicha kan isaa tokko namicha jeessa tokkotu gara fuula gooftaatti dhiyaata. Inni kan isaa sun of tuure. Ati torbanitti seeraman sooma asraata kunan kaffalaa. Qulqullummaa kunan eegala. Ani ejjituu miti haala deemiti akka namitti karaa waan nan godheef sin galateeffadha. Namichi kun immoo kakuu dhaabbatee nama cubbamaa gara namaa taraarri jedhe gara sanaa ilaala Yesuus. Yeroo hundumaa Yesuus Kiristoos gara warra of tuutuun ilaala. Ani qulqulluudha. Ani beekaa. Ani akkas warra jiran. Ani nan kadhadhaa. Ani nan sooma warra jiran. Ayidelle sabit omte aragesi ala chunga simbarsiisaa jira anis barachaa jira ala chunga garuu kana jookee jiru dijjete soomu kee jiru dijjete namni tokko gaafa soomaaf sagada galanii post ina dallee kaydelle post yaada galu bakka akkas yaada galu maal goota malaka soomaaf gaba soomaaf gaba kadhataa caakkaa galtee soomaaf sagada rotuu jirtu bishii akkuma gadee jira bishii guyyaa soddoma gadee jira ina gal kule kaydelle maaliif posti kun maaliif beesirat osaatin kadhattu of tuulummaa jedhama waan akkasii kunoo kadhachaa jira na argaa na argina jedhama waan akkasii na argina namni waaqayyo of tuulummaan jaallatu waaqayyo sagaraa isaatti barbaadu akka tumulli barbaadu kadhata keessa jiraachise miti qulqullummaa keessa jiraachise miti. Kan nu jiraachise waaqayyo kan nu jiraachise gooftaan. Kanaaf gaafa kadhatan poostiin godinaa sadarkaa keetti kadhatan samishii kadhatan maal gootu maaliif fayyada nama poostii gochuun maal fayyada ma poostii gochuun maal fayyada namni maal irraa baratama kadhachaa jira adama maali